amazing yang buatkan saya kata subhanallah. Saya pakai itu Alora Pens. Pukul 8 pagi saya bangun, saya boleh gerak-gerak sudah. Ija ada hemorrhoid wasir dalam orang ni wasir je kan. Jadi Ija ada stage 4 tau. Yang hemorrhoid itulah. So memang dia kalau jadi orang yang macam stage 1, stage 2, 3, 4 tu 3 dia jadi tapi dia orang boleh jalan lagi. Macam Ija stage 4 tak boleh jalan. Kita tak jalan pun kita sakit. Jadi alhamdulillah yang mana bila kita try Alora Pens tu pun dalam masa satu malam juga bagi Ija sangat-sangat amazing. Dia dah boleh kecut tau. Padahal Ija tak ada makan ubat lagi masa tu. Tak ada makan ubat tahan sakit lagi, tak ada. Tapi masa tu Ija pakai Alora Pens pukul 12 malam sampai pukul 8 tu. Memang masa tu kita cuti lah. Jadi pukul 8 pagi Ija terbergerak sikit kan, kita rasa mana pergi? Bukan aku sakit wasir tu ada ke? Kita akan rasa macam tu tau. Tapi rupa masa tu kita dah pakai Alora Pens. So subhanallah bagi Ija Alora Pens sangat-sangat bantu.